Eye wukuada. Eko mikromo say awukude o say awukude. Ene wuko say wuko mikromo antoa omotena ase. Amanfo problems nko ahini de na for mo. Am say mamu fa bi mbame no. Solve amanfo problems is there's some crazy. Anyway, we shall dance say we need 100.9 FM. I'm faster my Dr. Father Dixon, faster me a GM lawyer Canadian Santo say. Ya by near Baby Dean come out take care mu baby I call that so shop who dream mu uti need 100.9 FM. They share boss and ne every man shabo. Make pass and ne and come on the best kakra because and then penny pa bi bebe fia. Yami adom penny pa ba. It's a come on the best sakakra, but I know say you will enjoy it. But you met the Mr. Prince Sando the Buame Shisha na Alex entry and so abwa in so many ways. Na social media so there na mame hima na so I take you over. Mame hima prima abanko. Mame hima prima abanko. And so I take you over and Tuesday we say videos need trending and na me ono kwane say marry. Yes, I make a boy a man by me nyanya every man. Asem na ye. Ekuna man. Ipekuna mafrema. Eti frema ti e be start sa program ni every day. Masa. Frema sa program ni every day. Eden chima me. Frema ti e be start ni nya kunuma ne pet ni atwa so. The target is what? Is Frema. And then so a title for Ibiana Yabi Swahama. Ibiana Yabi Wahama. It's no Yababe shall come on, I say, because I had Jenny Pusso. Yamfa a new way, any kind. But I'm Nipo better new way, a mile. But you're anything. Eja, Aquaba. Yeah. But on your horror, sir. Medical be prepare kwa enimu dada. Yeah, when you because say oba no be din komo bi say. Sir, pepe. And I'm cast say brebe mu a ye betimi din komo no. Sir, ene na eduru so. Ene na eduru so. Sir. Akwaba. Yeah. Eti mame ma wo prepare kwa mu bie kwan say na wo be ye ne mre bi no bie kwa mu e ma opanyini. Ba betie 41 one e be bie kwa mi. Omania Shaddai. Omani. John the Baptist of this time, you know. That's right. Let's go. Mumrafie, ofieni fie. Mon rafie, ofieni fie. Come back home, ofieni fie. Come back home, ofieni. Get up, mighty race. It is time to take your place. Restore the former grace. Truth you must embrace. You've been gone for so long. When you me was not born. In our heart we are all one big family. Mom rafie, ofieni fie. Mom rafie, ofieni fie. Come back home, ofieni fie. Come back home, ofieni fie. Wanya he amewo, wanya he amewo, wanya he ofieni fie. Yembalo omenye, yembalo omenye, yembalo ofieni fie.
Together we can always make it happen. But divided always scattered and broken. Reunification is a must in this time. This is the time for the final call of our redemption. This is the last trumpet. Mama Africa calling on sons and daughters. Come back to the motherland. This is the time to stand as one. Yeah, come back home. Onya he amewo, onya he amewo, onya he ofie ifie. Yembalo omenye, yembalo omenye, yembalo ofie ifie. Onya he amewo, onya he amewo, onya he ofie ifie. Yembalo omenye, yembalo omenye, yembalo ofie ifie. Yembalo. That's right. Yomrefie. Everybody, you're too saffron and for my baby. I was saying, come on, not to Wakumaso, that do Befi. Now, my main shall seem free. Papa, your tune chain. Because me man should be. Eja, your friend saying, down what you can catch. But your friend was saying, Kwesi Abbas. Osuani, Kwesi Abbas. Kwesi Abbas. Thank you very much. Afe, Minia, your copper passo. But I want to give you the honor to introduce your papa. Am I? Okay. We Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. De Onyankopɔn osro ne asase bɔfo no eya aboso Nyame Rabbi. Opao oman Ghana eya na asase ada na kuma so. Odima ye nana akan. Na sene beya ye behu onu sa otumfo na chiri kwan no ne wasoma tumi kesia esusi tumi bia basasi su da se omra na o mekire oman no otumfo no Nyankopon na chiri kwan sene beya butayentia Nyankopon de ye betena asase mfimfin eye Ghana da wiase na mfimfin no sa butai na etimi aden ewie peyo nti Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh Ghana muntie tie nate so man be fa ntoma pefra na ye Ɔkrɔnkrɔnyi se ne Ghana mpani ebe tie nasem Ghana man ebe tie nasem agia tumi se otumfo Nyankopɔn na ye den asoma no yenti ye yedie nti yakutɔ eni oman se ne otumfo da Nyankopɔn akoma so wasoma tumi kese we wieye nemu se ne nkomhye ne bɔhye wɔtwese ne mu nyina fa Ghana ho no ɔno na eba be kire ma Ghana etimi afa ne ntoma pati Enene yedase yedawano so ase na yema papa akwaba papa mpache be free boko de amrado ya ho ye Nyame ase papa enen ne first time yedi nkomo wa anti no enoma ne bi wa wadaroma ebeye ase ye kire nipa ase for the first time omonte udin omonte wo kire da omo enti wo ho asem da no yenye ne say first time omo ebetias omo edi hu atwati ase I'm the piece of the man behind the check. Actually, Jebru for numbers. Yeah, I'm a bahaba 3 times. And then my phone there. One sign behind. What's I did? I'm going to fear there. It was a daroma. Now, what did Kakrache? Yeah. I'm not Yame Snap yo. I'm not Yame Asom.
nda o de chi adwumadini na ya nkom hye kind of boss Elijah number obaka da samabum sanse Elijah na ma also odo ndom bo asase na bi na so nti da bimbi Elijah na wa ban na nkwansan da ho yankopon boss ma nkrofo miensa ejo John 1:19 ho asa nkrofo miensa onyina wo ya ajenkwa Yesu ya ajenkwa de ma Israel api kwanhyɛ Muhammad emission adwenkan asomdwenkan aya ajenkwa ma Arabia no mo laja ndi na kwanhyɛ de woro ɔreba ma wiase mani na ese dwumadi wo ho ma wiase na Nese papa metiasie ya nkomhyɛ no nipa mies anase nam nipa mies aso na ba Yesu die aba Ɔkrɔnkrɔnyi Muhammad die aba nsa abakɔ yaka Elijah neze yes ti afi na Elijah neze no obeba na aba oh okay na wadama Elijah no nkomhyɛ no na die ne wom die na wasi Yesu Elijah na amba wiase nyaso bi enwode Yesu abakɔ wonhia abakɔ aso ɔhawo no ɔda wiase de no nyasem kakaba kra api na ɔhawo no pa akɔso pa Elijah no ma wiase nyaso bi ɔno ɔrɔba ma wiase ni mu adwobɔkɔ na na ɔsɛ Elijah no ba ɔkokora be wiase ɔko mpare nko wiase bi Yesu abakɔ wonhia wonina ɔko mo taado ani na bi na so yankopon abopon tete anhoba mensa mekem se bia me kasa ba kana de yankopon ase wabopon tete anhoba aboy anhoba odome yana akan oyimpa won na se profo akan po ma mba nto obi anyim ho hwe na oyemem nana ani yankopon kan chere wa umu na wiasa ajenko no bopue ebe na so Nese Elijah no ofri akan mu akan ro Elijah ofi Elijah puno mu okay yakopon Elijah puno wopi yakopon mu no wopui wan hwan obo etumpo mu Moses mi ya bodu Yesu ro wo so wopui obo abopo mu no Abraham wopui abopo mu kwanhyɛ Muhammad emission wopui the way group 3 na Elijah pon da American ho da wa nse ho na wo ya kasefo awom okay nti tebe do mbo hwa na Elijah bi epue baabi hwa Elijah bogu bara so so ban bra Jezebel odi mu da pi bezaya na nkwanya pupi wo mere mu wa wasen kan pon woguan nti ko pon sum Elijah akwa de no si ko twen nkwanya do mi a wo ti ono bogu bara so be ma bonsam wa pa wa amana hodon yanko pon sum Elijah bi wo bra nas Shadrach, Meshach, and Abednego. We Elijah Funibi. You know, him the Mukileza, or your statue. Okay, even Yanko Probotion as a domina with Jay-Z. Yanko was on a Monka Charanje with Aban. Okay, I didn't see. Quacharanja, the Mabian who the sound of Yankuntumpo, Yanko Yadu, Suwa, doing it. Lamanosi. Until Elijah Pon would one of some strong home. Of one watcher and job one some slow bibia with Yassi. Enti kodu mmiri bia na Yesu oba na bredu mpo na Somafo pi aba onna bi mpo so ba yina adwuma nyina wie na onoro san ka da wiase hin na ba na bonsam da ho ayɛ na hin o ba wo no mu ada mo so mienko wiase hin na ba na bonsam si Elijah na ba afi na bonsam obom mo kra bonsam si wiase bi do no bonsam si wiase bi na wiase ni pray Zabon samansa wanya kwan bia bi wa afi na asomdwe ba wiase ha wo ku ni ya na bonsam na oye bonsam na fi ho a bia ye guri bodu mebin bonsam bogun afi asase mu wakatena poso wakatena ho a afi bo wiase ba ye boko e bia na aso I will say high peace DVD and high neat 100.9 to explain Nyame adu me share peace as in manon from that na ene ye di nkomo a emu ehwam nkomo a won tante say ye di no radio so ene na ye di no wa hai
na yɛne sɔfo panyini mepakyɛ sɛ meka so panyini a ayɛ sɔfo panyin nti I'm na a sɔfo pɛ ayɛ sɔfo sɛ nyame nyame asomafo sɔfo yɛ okay ana nyame sɔfo na wɔba no wɔyɛ sɔfo asɔfo de yakopɔ nara no oyi ɔka kyerɛ Aaron da pamunia Aaron pamunia wasɔfo nyinaa na wɔyɛ masɔfo yi ɔno nyame no ɔpam oyi ho no mo asɔfo de ɔno nyame na ɔsɔ ho okay oh different it's in Elijah na abredu a yewo yi ye wa asɔfo oh asɔfo no dwumedzaro osua bible na asɛm na ɔka kyerɛ yimpa sɔfo biara ɔyɛ sunsun dwuma ɔyɛ sɔfo nyame nyim ho hwe sɔfo bi a ɔyɛ sunsun dwuma ɔnyɛ sɔfo aha esua bible no wo dwumedzaro mama Exodus chapter 28 verse number 1 na ma wunua Aaron nye nimbembenyi no nka no ho mfi Israel mba no mu mbra wo nkyɛn ma wonzi musafo yi mekyerɛ Aaron Nadab nye Abihu ɔsɛ bayɛ ho de verse number 3 ɔsɛ na kasa kyɛ hon wɔyɛ abadwom bafo a mezi nyansa sunsun mɛhyɛ hon man ɔsɛ wɔn ho nyansa sunsun ɔka bible na wɔyɛ de wɔ asase na wɔ akyerɛ ma akyerɛ yimpa no ɔsɛ ɔpɔ yɛ hu paa o if you ask me amos rapid wakra hɔ ɔyɛ hu paa nti na wiase no brɛ no ɛbɛbi asɔpɔ nyinaa wɔka bible wɔn nsase na kan na nsase na kan asɛm de kyerɛ yimpa no ma yimpa no kɔ pɛrɛ ma adwene twɛnsi ma ɛdina ewu na sɛ enumere ye sua de a ne yesua de sɛ nyame mfro bi a me asa nyame mfro bi a sɛ Muhammad sɔfo nyame nhyɛ na so kan ɔba taa no papa na ɛsɛ ewu mi nyame nso bi a me asa no bi no ba asɔpɔ de botuma ekosua bible na itase ye na kene mu asɛm kyerɛ yimpa ɔno de yankopɔ gyeto no mo sɔpɔ sunsun dwo bia ɔbɔnsam sɔfo yɛ sunsun ɔyɛ sunsun ɔkapa sunsun wɔ he sunsun kapa wɔ he ɔnkura tɛɛti kapa sunsun ɔwɔ kapa wɔ he papa ɔde yɛ no ba no dom yɛ ne ntia uka sunsun dwuma ɛbɛyɛ sunsun dwuma da ɔntwene nyame beba cho sunsun dwuma no ɛyɛ sunsun dwuma sɛ obi a ɔsɛ masaya no wonam nkɔ yɛ bɔkɔ yɛ na wɔatɔ ɔyɛre bi wɔama ɔyɛre bi wɔama nku bi wɔama pɔɔda bi ɛka yi sɛ na ɛhu bibi so kakra mpa Ghana po wɔawe no susa ɔyɛre yɛ osi store hɔ yi wankasa kɔ drug store hɔ kɔtɔ a wotumi asra na ɔma sɔfo de ma ɔyɛ baade na ɔwom ɔsɛ sra a ɔba wɔtɔ ade dɛn na ɔwom ebi a misa ho hwee nsuboa te kio si ayi wɔtɔ ni botumi anom botumi da yɛ bibira dɛn na sɔfo nko tene dɔre ma ɔno ɔsɛ kogora a wode ma de bɛyɛ ma ekɔ so ehu bibi kakre dɛn na ɔwom yi na dan kyɛw Ghana no bi sɛ ɛso bi a misa wɔto agu pii na yisu no dzi ho ewu ɔmɛm ha papa akora ba kyerɛkyerɛ nkɔpɔ bra wɔbrɛ Ghana ha ma wɔbubu agu pom ma wɔne ma nkɔ yie kasa pira asɔfo sɛ na ade na ɔde mo bi atum na ɔhyɛm na etum na ɔhyɛm bi bodo bi sɛ ɔde me maame na nkyɛ wɔntɔ wade me na mo bɛ ya mama na sɛ wɔtɔ wade kakra ma na ase wɔ he na wɔbɛsɛ ho da man yi hu mpa man nso apɛ adako na ɔde gya to store mu ɔaso ɔsono wie mpo wie ɔbayɛ wa aka me brɛ bo wo ya na wɔagya ho dem na sunsun nso afɛ wɔ sunsun fin na yɛ wɔ sunsun a wɔde to asɔn sunsun a wɔde yɛ mmadụ medwuma sunsun a wɔde yɛ akɔm sunsun a wɔde zinensin wɔyɛ four groups na mo yɛ hunu da wɔde to asɔn zara wɔde to asɔn obiara na adwira kɔtɔ nyankopɔn do wɔsɛ mmadụ mbi hyɛ ɔyɛ adema obi huru obi de kɔ hɔ a na yɛ panyin na asɔre de afɛkɛtɛ kɛtɛ kora na ɔyɛ dɛ ɔkɔ obi nti ho wɔ na ɔyɛ hu paa enti dɛm sunsun nyaa wɔ obi mu wɔ wiem obi mu wɔ asase do bi mu wɔ pum bi mu wɔ nsum ɔne na homa a wɔyɛ sunsun dwuma nyaa wɔde yɛ adwuma yankopɔn yi mo hwɛ na minim hu hwɛ sunsun dwuma ni nyina wo ni kɔdam kwan na pia ahema na bɔbɔ ahema abɔ enti bira a mɛhyɛ dwuma di n'ase 2009 na kasa bɛda gyadare yɛ nyinaa na kɔyɛ dɔ na homa soma emina rabi ebi aba premier ma won nkyɛn a mo hwɛ dwumadi ase ma kyerɛkyerɛ nsɛm pii a dibira yimpa dɔ mo biara sɛ pia ne simple mo wɔ je pia ne si kɔto sundan ase na na dwebɔ soda bi na de kɔto na yɛ wadwen dɛ obi bi na yɛ saa pia ne wa ma obi bi ayɛ yɛ da ekete ɔbɔ nsɛm na fa o ma no bi anyim yankopɔn asɛm ni ɔde bira akan po akan mpanyinfo bodu tachiman
One person as in do. Bessin there. Gana you could simply where will be your mamako. Wow. So now what about our common what the bay? Now common men the may not pay. Now so was sorrow. No matter who was sorrow. It's a black of one or walk over the moon. Only a word to be warrior. One requirement. It's papa ne say enne enumre no ye ka sisu say sofo bi o yesu sunjuma bia no On free Nyame. ti won wa wote won ase ni nyina no om nyina abonsan jam. Obegina hin na simple one be. Onua. Okay. Makada. That was what free Nyame ampa. Papa you ma aka no what aka no miripi. Okay. Ma aka ntakwa de ma aka no kumase. So what's what free Nyame ampa. What me shame when the panas here. Na wanye wo lie. Won the kan ho on say bottom do. Won the kan wanye wo. Na we are muslims msada to odo yan hwe do besi ebi an kasa mo besi nde ebi an kasa mo o ntum kasa mo hu na say papa unye sunsum juma ami ya sunsum juma yankopon na oye kwa Quran sunsum juma no amina so na oye ye yimpa bia Somafo nkwa na ye Quran chapter 13 verse number 38 we have sent forth other apostles before you yes, Master Puppy and son or ba and giving them wives and children. Yet none of them could work miracles. Now wasn't none sunshine that why said by Alice. And Mother Yankupon na me. That's it. The Yankupon go pun away so more. So be brassi. That's also so obesus you be. You are one some. And when I am baby I want something from whom. I'm not see. Nene asofo we a ebia obi yare near domokwa sorry fie. Ti ekobo mpaya momo emos ebi beba no bi asofo mu ye crusade ni ade na amanfo bi simiti na we ni afra na we afu adoa ni abompa na ekono ni nyina na ese obompa wo hene moko sa no mumi ehu papa oya 100% imma kansa ma oya 100% ni nyina ye nkontompo ate obìnrin ye premo bi ebubu oya nkontompo mara no won kropo a wo pi kumase ba ma ma mo bira mo wapam baka mo wesimba maame bi na wapa ho wo train bubua wo train kwa ye obi a stroke ayen obi ye ni na wo train ho na the was the me para kwasin be gina gomu ha nto an wonkon we nsike bebre abaka na wapa man pa no bo kana man pa no bo nchan osra bo pa cheda ma do ye do in pa ba pa wo baka ma asabe osapon na so side wo gana ha mana awahin yakopɔ da me na me ye ono yakopɔ osmo na so yakopɔ na asoma po na we gina wo do ha ye adwuma. Okay. That done me catch me kind of baby ada. Yankopon oyija. Nti baby o won onto me ba sa ase do. Oye sebo ba kun ba kura ma 38. Na chi ne yankopon wo. Oh okay. No land ba one mpo asase nyina ba so. One ko tin mpo na aka 37 aka 37 mpo. Asase nyina ba nan. Nti ndo ida osman na kura no ba. Na we gina wo da ye na adwuma. Na kura na aka na pete. O se na da yankopon. Na ogina so apo wo ye. Oyimpe nka ho mama sankafo 88 sankafo mani tira woche ni chemo ya woche o se nyipa biere nyi wo sunsum do tum da o ze be sanka sunsum oyimpe wana oyimpe na da yesu kan cheche yimpe mo ho that se what that se bo won kwatin de you tum be ko tutum nti wo yen yan kwantompo wow na propasa hindu obojina bra ya person yen yan ko hwebin obojo no sa apanchi obada na ntwe owa wo inside ho yen ho na ntwe ogina ho na apanchi na so nso bakande obi ogina akiri pa wo hu apanchi na ogina ho ma wo awura inside wo hu na ntwe obogina ho dem na wa da wo you know so as a tricks John chapter 8 verse number 23 no see hon there humze humfi fom zimu asma yesu kan cheju opun o mu pipom emizi da tebo hom emizi me fi osuru zimu let me fi osuru zimu mu osuru zin that's on yakopon de bona asma opun na mo ye ba nse hu na bo won na wasra wo zina bi osuru ma ye na ma ntu nyimpa ntu ba mo nche ntu mo kwa onfo yanko o papa oyi ne bani oyi ne nani oyi yanko ni na api mon kam ho asam yede o pan chiro nso osuru do mina o different ozem wo pipom emi fi osuru zimu yes ensem bebra bible church Christopher no ya yira kwan bebre mama emos emra maka cho emos nya no oyankom hye Amos chapter 8 verse number 11 she ndareba ewrazi yankopon na ose
dɛ mbama ɔkɔm aba asase no do nyɛ ezibanekɔm anaa nsukɔm na ewuraze n'asɛm tie ho kɔm nsate wow asɛm de bɛsɛ wɔka bible na ne nkyerɛm no yɛ hɔ apa yɛgya wɔ so wudon so yɛ asɔfo no wɔka ɔyɛ den na wopiri nyame na wɔkeka na maasɛm mama 325 AD na wɔyɛ da mhyehyɛ wɔ Rome kono wɔde Christian so bɛbia Christian so ne yimpa na wɔde ba nyame yim hɔ hwɛ na wɔde bi yɛgya wɔ so wudon wɔn so wɔde ba wɔaka wɔde ndɛ me na mbe abɛka da bi o de maka sa maka na ho owie yi wɔka maka no bi ahema ma akɔ mo yim na wɔde yankopɔn atama na sa na wɔde krom yim kaka da na ya ba obra yi a ehwa ɔbɛka na kyerɛw da bi na ɛka so na na anapem ne di ehwa do mo iti kan wo na ya yɛ wonda maye anapem skai mo ehwa do mo a yankopɔn kaka wodi na ho nso ɔwona ka sɛ yankopɔn do Bible no dem Matthew chapter 6 verse number 9 Deminti hum sorry de yi yene gya ɛwɔ soro wodi ne ho nso ahụ ka sị na ọshawan na mma asọpụ yi wọsọ opiri nyame ọyịdị na ho ehu waka ho mbona waka mama sị nso wosua waka bodi ne ọsọ me ba na ma ansị na me ba makna da bi yesu ka akire jupun ya da mrọ ọsọ manka da agya wọsọ wodi ne wọtọ sara bibi apia nkopon ho a de ka atontom na ana de ka agba nsọrọ ya ana e kana wodi ne wọtọ opia na acha mama na homa ọtire yimpa da ọhin de mi na wabɔ kyerɛ na wa tuntum na de kan yɛ da mana na wi afi ato asoma kyerɛ ne yɛ ti na me follow on church ne bebre na this thing seems to be rabbi kese ampa rabbi kese o kese ampa ya bɔ nsabran ado ɔtwe papa kuro ne da ankopɔn pɛ ne ɛno ne yɛ nsamrane na afi wi ato asoma kyerɛ nka ya ma wa nti ntontom som na ho iyi ne Yesu kada man sa yankopɔn da ombra ma da sama so wɔyɛ bi owom ɔsɛ wodina wɔn so wɔn ne mra ahenze mra wɔn yɛ wopɛ wɔ asase do de ɔso adza ɔne yankopɔn wɔyɛ na wɔso ma ɔpɛ wɔn sɛ nda obi mra asase do ɔne na abe nti ɔka kyerɛ Samaria yɛ ɔbaa na hwɛ mmiri bi ba no kora asomfo no baba na hono bɔ so agyina wɔ sunsum yi no koram da mo asum ne yankopɔn pɛ Yesu na ɔka What's your Christian? Yes, yes. Assuming I be. The more assuming or better, we are seeing now. Maybe I say, yes, maybe. Uncle Pansy, the memory. So you ask the query, yeah. In trouble, and someone 70%. In power was 70%. 30% of what Uncle Pon home. No more assuming I be. Or better, a mother, Uncle Pon was also 70% of our society. Now I can't crown that. As a mother, him managing by Yama. Nese juma so anya media ma Elijah se fabra ye mam ni wiase nyina se obegye wona wo bonsama wia wo no abanyankopon from 70% no azaya dam no Elijah no dwumadinin dam ma kye yankopon adasamba obi anyim yankopon akire kwan yo mo ye hehe a wona mkru papa oya so me gye info na so kwa ma Christian po ye na gana nkremo po ye oya so kwa Kebo papa no wamaka. When they do was ha or madam ha. Kaji edu yadam grace seminar na ye yankopon nyi ntumo. Yankopon nyi ntumo da. After Christian for you no ye 100%. Krumpo wa mi baja atum. Isaiah chapter 42 verse number 1. She makwa meso no mu ejina. Minye amasen mu meyi na mekra enyi no ho. Mezimu sunsum ahya. Oza atembu befri akama amanamanu. You know what? Or atembu befri akama amanamai. Oh, okay. Da maka say ekwa nkremo po mu a oda ma komisyi. Ukwa Christian fuma oda ma Yesu. Aya soro kwa. Yesu ba na wa African Asia Europe. Da me yimzi no yiwi ase. Bible no Quran or African Asia Europe no button. Omo to world. It's also yimpana me so no wa ban also me sem no me that so sin wo yinara. No na makere ye kan ho na madam sunsun ahye no da tembo kwa akam amanyaman gentles Yesu ba wankwa gentles ho ko nhemba wankwa gentles ho nti de mono ye that's wo shanso so azna wo huda no da kam ho afina na bira so kwaya da ba de jumodo obedi Isaiah chapter 42 verse number 7 ma we buebu enyu efefra apina jumodo obedi ni obaba nko pa wan ye pra we buebu hona mra nyimpa wan ye pra obi onyim de yankopon yakube na ye pra obi onyim na yankopon ya ba ko biara na ye pra
ɔsɔ ɔba bobo ewenyi wo ehu na Yankopɔn na ɔyɛ ba akopia ɔnyɛ miɛnsa na mo wɔka kyerɛ mo kɔ we duduafo efi afi ho na mo gu piade ɔbɔ nsɛm akyerɛ ho gu piade ho ma wɔyɛ ma wɔabrabɔ asɛ wɔyɛ bibiro yɛ yibi ɔbɔ nsɛm akyerɛ ho nso ma asɛm ne kɔ na ho na wɔte sum mu efi mpɔkyerɛ dan afi ho na so wɔte sum mu abɔne yɛ pona ɔsɔ bɛyi wɔ so afi sum abakan adwuma na yɛte laagye na adwuma bɛyɛ ne yes da ba kyara sɛm wɔn hu dɛ abira kwanhyɛ yɛn ba maka na maka punya wɔn yɛ pira na wɔn nyinaa wɔ yɛmɛ bebree nti ɔna ɔba kyerɛ ho mo hu Yankopɔn yɛ baako na apɛ ɔkyerɛ ho bɔne yɛ so bɔne a wɔyɛ so iyi nso bɛka kyerɛ ho kwanhyɛ bɛyɛ tu abira Yesu bezaya na zɛyi bia na yɛ boe sɛ zɛ nwi ayimre yɛ baako nti ɔba sɛ ho yɛ bɛyi ho pipiade na apɛ oyi ho bɔne yɛ so ɔkyerɛ ho oyi ho pi sum do ho bɛka m ɔyɛ tu Yesu yɛ tu kwanhyɛ Yesu yɛ tu papa me pro ho ba won ba me here Islamic scholars Christian scholars papa by 1,000 na nti wogu ho na nti wo musem wo musem question kakra me ya no kaka men kasem wo musem obi ama ba na Yesu kan bi asese no kwa sunsun no ba obaje mo kwa akọ no kwa na bi na aso mama nti asọpụ wo susu okasa be susu ogina ho da yo John chapter 16 verse number 12 to 13 mo ansam pin ka kyerɛ ho na ho rentum nge no seesie na sa ɔno nokɔre sunsum ni nya ba obɛgya homkwan akɔ nokɔre nyinaa mu na ɔnkasa nankasa no ho akasa na biribiara ɔbɛte na ɔbɛka na za ɔreba so ɔbɛkyerɛ ho ina wada kama asɔfo da kama susu wɔn susu ko gya wada ɔyɛ yimpa ɔreba improbable mo de meyi wa hu ɔsɔ ɔbɛgye mo kwan akɔ nokɔre nyinaa that mean nsɛm na mo esu pin yɛ nokɔre papa pin yɛ nokɔre bi na yɛ gya wɔ se wudun nso ya asɔfo aka enwere ndɛ wa wɔbɔ hu ndɛ wo kana yana kwa asa oba baje mu kwa akọ no kwere yadem osara nsem bira aye suma oye Nyame na asmo owo bible mbira amina mechire yinye bible kura ne yada sase eno se on ka hyare ho akasa do obatsin na ba kan akire ho na do oreba so oba kire ho do oreba na ba kire no kire do oreba ona hu enyim ona wo mana amada aban woni tumuma ona wo yim 7% wo ma Moses no way 5% what ma ko be sei ma kan na gura am de bi ba enti da membiri ilaje na wa ba je wuci won ye ya wo bira nkwan so go pi ye yin yan ko wo hu da sam tinje bi hu Israel funa wo makito won sam no wo kan ilaje na ba then obaye expected what is expected the Israel funa kan the Jewish principle of faith. What is the expected Messiah supposed to accomplish? The Bible says that one, he will build the third temple. The third temple now wa kan sama kan. Awe kun fiutom. Ma kan wa so bodum bi aba the way aboshe. Na me pese me bisa e found but what says subim there all kinds is here. What is the expectation of the Messiah supposed to accomplish? The Bible says that one, he will build the third temple. Abra Yesu ba. First temple wa here. Our Mecca. Kan come. First temple Mecca. On our Mecca. Second temple Blackstone Blackstone right? You could on the Kaaba. Yes. Okay, and the first temple. And a second temple no. Jerusalem, Israel. The temple of Solomon. Oh, okay. The Solomon see no. A man for that so called Somo. Ebe, so ye one Israel for what? Someone put a camera Israel punko. And what no so for also ko Israel or kwa kai dai. Then o come ho. Abanja da maka na bo. O yin paso kapin bo. Debi. It is third temple. Wa kwa na wonyim. No wakọ ekwa Israel kwa no kwa. Solomon ka de ma Israel biada. Ah mpo so jina wiase no de na eche temple da. Pa no bon chen. An kan ma wiase. Na o gana yin no kwa Israel. Kai dai. It is third temple no. Ena Elijah wa babisi ewo ona abe yanko ya birinsi yanko azie tutu enti bla Yesu bezayam ayarsa ena da me yene he Yesu ba ya bi na nkwansha da Elijah ba da no ba ye nso mama o man mu che bien o so no wa ba no biso da bi no wa ba no wo kan ho da ibadin si na wodo bo huro na wa ban
also abo be sit temple yes be sit temple yes you can see temple onye na adwuma na onye na adwuma na wabaye o se Yankopon na so Moses mo do so be Isaiah on sans me people that was for so ko pass bi da yes be one to asot I'm fast sorry am he sans me abropo na wada ba oy mo wala na be wi ada gbo kan na kra che for taxes so mo do on pe won so ade wo mo e from Christopher nam Christo titi ne nchirechire mu ene be ya sorry yes and Antioch na what is in there the mon crop ye wo ye crop a onye class na answer we so one the year na chire one the year na what to wodi ne from Christopher na da mo not say yes that's about we one na de ke o so beda de ke o ye Christian yanko Isaiah chapter 2 verse 2. No papa da ozi echiri no mu no na that's rock end of this ye wo mi last days nti asma ba ke ye nnabi asam na wazi erazi fi bepo no the house of God azara ndi papa ni temple no bro ina wa kama aka ho no mudziara Yankopon fie the house of God na wamama no do abo akoko nyina do aso ye kasisi za awamaka akasisi za awezaya na amanaman bapem aso ka amai na ko Solomon so na so ka Second Chronicles chapter 6 verse number 20 going. The way bobo e wodani do as a chin as o si den wie na so na mpe obo eni me kira bia wara se de ze wuzin batena ho no do de bete mpa abo a wa akwa bobo a kire bia ido no na tie wa akwa na woman Israel ntotosere ati okay Israel abra wara bompa a kire bia ido iyo tie no wo wotena bia ho me kira and the third temple so can amaya baba hu the whole world ebeba hu etita temple no wo se wan sisi awo ekunfi otom amampenda data miss no krum yeah hona third temple one the center of the world center of the world now wa kan Ghana center of the world kan ono na bia adnesin wow na die ntina also be back third temple Yankopon ye da mazun ma bon pa che empo makadin obesiwo nsa na adam be wiase de bra adam ba obotwa ayi no ho me Yankopon de no bon chen ti anu ti na o se ba third temple no Yankopon se mazun also assassin mo do bon nsam gya assassin mu nso impota sen bia de na ba kan assassin obaye bon empo ma so apompo pi oba waye bon oni ma assassin nti mre ye man ka se yi mepie na impe bia obebezi machi oba ha me do de bon acha o se carbon nti carbon si na so mo so bia so ma o si is a for the name na is for the name na this other wa be so they say the waba na war center of the world war you know central region right you know your friend is saying the temple of Rabbi Rabbi on no boss na asase mama njeze afombo wonyim Arabia wonyim is a teacher of Rabbi obi a shop of Rabbi dabi apa yana kunkuntompo ne binin kunkuntompo na Yankopon mo se kan binin aso no kwa sunsum no ba ono ba jemukwa akọ korem no papa bini Rabbi ono no boss na asase mo pantu yimpa kremo yin wona ba na to Rabbi that's more on sad na se ne mo ayo ho se no boko kran so che da Rabbi no boss na asase but mo pan yadwuma ala na no wo sirim let's say ene church a yesua ni nyina no emfom so kakra e wo nkramosun apana yinara e wo isosun apana afi na ode ntinitini ye no ye dem na Yesu kan no kwasunsun no ba obaje mo akọ no kwanya dem obi phone apana yinara na kakra obata ase o chede Elijah na ba Israel apana woman kiti wosem nti ne wonyim Elijah na ba adwuma obezi anwura ko no wo chede aba obesi temple yeah Prince da Elijah na ba obotu asunsunfi abasa nyare ba yinara ono na obo esu osunsun konkon ne jem okasa boko wiase ba bia ka ye adwuma na ono de osum kase na kwa osum baba anan tontom sum ado wo makase no baba obezi Yankopon ne pia otwere basa apa dumazini nyina na nkwam hye wo ho dem bia yesi he
mo ebrechi pu bebre mi yim ho ba ko bi na wa ko so we hwima ba obi se we ebrechi ye kase ya wa atem kan be da China na bia mo sia me ya kase ya mpo pia am prese sia da na pa mo sia me ya ama na e we gu ya kan asem me makra wo mo sia me ne sin njai by 10 minutes obaso wa probe wa de base e ne sin njai la je ne jumazinin na amount nipa bebre na afiri amana ne bebre ba abrechi pu bebre tempo be bom paye woba yahwe ne yaresa da mo no ti enye se koto oil koto ho koto oil ya ba da kwamfo no wo de bai ntina me kan me be wiase gbo kan na krache bo gure mazin o yare hosam na obonsam so ye hodam yahwe o se bo hu na so bia na so bia pa ba mbra me nkwohwe obonsam na do obota so kuta ba ne bi da ma sa me che na yahwe ayi wayende wa ko school ewie me wala ye crash ya pa na so so bo kan wo pa ba mbra nkwohwe obonsam a ma do mo no kwa na wo so kan wo bia na hwe ayi wayende dam na wo man no mu wow enti jumazini me yin shema o ya ba biara mo hia de e baja atum yankopon yako na baja osma kwa atum yankopon osma mo nsa boto so nsa boto so kwa maraka aka the large number of the nsa boto yimpa so we yi wo yere be hwe wodo Malaki chapter 4 verse number 2 na homa ahom sro mizin neze nzi yatene ne ewiaze oyarsa woni ntabani bopoi amawo na hum befrezi na hum ehuhu de nantwiban mu anantwiforo asin yasene ona ma wiere do na odna tababa sa homa yereba oyimpa nyata be onansa apila ja poso wa shansu na ewia i ancho mare nsasida na bi na ewo mi nti me hye nyimpa ta nimpa masara me wato odo papa me bibia me mo bia da do so to ba ko me bibia me mo da ji kwa ko puana da bi ena dance yen su bebre wo ho a che nipa ba wo do won sa to won so omo pa wo wo shim ne mun say e ko better 5,000 35,000 okurun po yin wo botu modern sense ne bure metse won kense na ma be obi ada asam no de bai pi wala yarba bai pi wa bra bron ko ye no de bai metse yin okurun po asam metse won kense na ma be de din ye bi obi ada asam no de bai de do ma so wo yere bebre me share you dey answer old barrier and apena me catch you with my piece ha ya tena pom 8 days e bia yimpa yama yo obia do ha wono do bai nti man sam no to bibia yin ho ameka catch you bi me ya mo bi na hu boto na papa nipa bebrebe no timi do sato mu nyina so and so one backward oh okay so wo do sha wo ko temple no ho enwe be hedi yimpa no do so temple no wo twa ho na etwa temple ho a yera na wo yera na twa wo etwa temple ho na wo da mejai sa dem not see e pura kwa ba je chi tumi wo no dem not see enti no kana o ye kase sin makadin kase sin za makana za yera o ye bona pache but iyi aso yera aba ha bata po oba enya ba be ye bi obra bo nkwe ye oba ye epi ahinze ebe ye bi epi ampuntu ebe ye bi epi okumze ebe number 7 na wo ho maka ye 1 iza ye 1 mihu makokoko wo cheche ni bebre ne omo ba me ye debia mihu se nipa bebre na ba motwa temple no ho hia na omo tontom rabbi sa mo tontom rabbi kese ampa mo nhye mpaboa nso na bi mu susua na omo adwene mu ne omo nti asenze ada we ne kristo sum ne nkramosum ne aka aboma na pre 1 muhu friend say muhu asiesie mu no enhye da anye de we kristo sum for ezesi omo eye nkramofo star ane bi muti ase na temple na mutwa ho hia nso no ba bia kristo fo se omo hu pae kaba na omo se ni petwa ho hia eti na ababe ye ase nipa bi mu asdwuma e confused say eti kristo sum ne kramosu na Elijah dia bomu dia maya na ase dia quotation no wo ho am Zephaniah chapter 3 and no the chinia bidi on the membiri verse number 9 ono na mebada na no konkron ma kire aman no atro ka aman oya word amahoni inara wa abo ewuraze ni na bobo yankopon ni zin there was a better asom no ona be what
asɔre yɛ ma Abraham Abraham de ka de mbopo me Yankopɔn na ɔno na wo Ishmael na yɛ Isaac nti Isaac na sepo na Israel pon na Ishmael na sepo na Arabia pon nti wɔn na som ɔde ba na wɔsom nti Israel for 3 times a day Arabia for 5 times a day na Yankopɔn na kra no te akiri apama mada semina bom na wa bom di you want point mbopo ndo ɔso wɔn bom no call on me ɔkura ne Bible say that kura no kan no kura no do kan boy hurudo ɔkura no sa Bible ya wa sama boto Quran chapter 40 verse number 60. Your Lord has said, call on me and I will hear you. Those that disdain my service shall enter hell disgrace. Nsate obi a wamba ntuntum sumre mu Yankopɔn nya hemra mu nkoda wada akwanchi not mpaboma tsepon oye Israel na Arabia pon na nabi Yankopɔn won proman kasa wo ma amedi etumpa we sen asase ndo apa ya akwanchi na mpabo bia enwe Kristo fo bra wo bra e bia ko honors na so wo ha mo da na oda onkasi hu tum na oda ha won yan mpabo asem bia ebuya na chiwa da bo Yankopɔn ne Yankopɔn de pia na we fi nche Yankopɔn de mo osmi aboto echiri kura amwa aboada samban mo ho ato ho ade kakra amre ya bere ya so me peda ma chirem na oruzo mene wo papa opene duabo obi gina sha na wa na gina da wo papa impa wo Ghana han duabo kitirim ba 70%. Duabo mi fri anto ebusuafo obi baban ena bia ebusuapan na aba aso modomi wo dodo ena Adam na say wo babi obi hwe mu a obone duaba ya mfia wo twa abasen ko na ono okum dam ne yara na se duabo aye ni mi ye ya bi ade mi krom nso obodua yi ono okum Ghana papa ono okum Ghana papa pa duabo damembiri Yesu ka eso ketechi bi ko ketechi bi ni fie odo kwa aka chechire no sheda woda wo hu yazin sin do tewan nti damembiri ha bokwa Nigeria bokwa hino asapo madam wontum nye hu Nigeria asapo a hobotuma kan ho na yera bo gu ho oho gu ho wo hu hwanye ye etum fi be sin asase ndo a ahon do wo se wo kra won po asapo adam madam ya hwe bi nti damembiri ibe hobotuma na da medu abon tuma oje da medu abon don ne hu hu papa nso obo odua gisa uti yeye ne kese tumi bia asa maja obi bi na maja tim papa ho ne ye Yankopɔn obo wo nyina akon no mu obi ma wa so hu gaza bo ansam na pan ho ne efro wo sunsunfin nti nkuku be ma ho wa papa mo bo anade anje wo hwe kuku ne bo no wa bo bi dua was akadan na wewu no ye orokun ebosafo pi Nigeria me menyu hwem sana nya mara nbia nya sofo bia ontum nya hwe duabo ono na se oman impa wo worokun papa nje wu nku obi ko bo odua da oba bi ko bo benin bi dua da weja na wara ana weja no mpuna weja ya na wa bo dua da mana bra ye da meta shepi nso ba kende emranse funa wa kasa nketesia wobra onyo won wobra kasa ba na duaba wobna gare bia beyin bi niska bimpo no hwere boko school owi a so ron waren wa bodia iya wore da wura da woda a home town what de bia a home town o hopi aja me yusum sana eti obi wo na se wo hwe na brabo no hu se ase ebia eduabo bi di ni sunya oba apa chi se me yusum yeah isa me yusum ana ye da enum sam hwan wo ba hwan waka ba hwe obi mpo ya so me yere be aye me 18 years ni be 20 years he na onkwai na asopna mara mfre ne sepuno a waga han he na onkwai ontum ye se tumna nti Yesu ko se tumna anwo tumna ozo wo yin ponu mun bia wa se wa brabon ye da kwato obi a ni tumun oya zinsin ma ozo mun ndi bo bechi ba ye na mapi na so ha won oda ho awo hey and munya oil no too because uba the third temple now be bomb pie we twa unhia tuntum
Ebetuntun Rabbi, right? That's how we say it. In my kind of rabbis, I'm not coming. No mistake. So hoka. Now Betuntun Rabbi, they was some to the Nima. Answer now be free one. Now what? I'm not saying. Wow. And that for this, I'm from Nigeria. Now so I'm lost in the ahun. So to point in yere on poka and pon No free Nigeria, baby. Na me meju meza na maka na na nhwe anana na njai. Samaka wala wona no ja. Adese me pon osmo wata na wo hwe wo dem ho. Oyere wo ho, yi wo ho. Ase, oya no kwa. Am se sade ya kwato gu. Okoto gu yepe anape wo de da. Wow. Na ho ato. Okoto oyere. Da me ya mana, peace ga na bagina kra ma asam yankopon se. So obiara ba wonchi a, na bosom na wona dem no pamra. Ase o man obiara bosom wona dem. Emo ma je ma dwene bia mundu abana de. Sa na na nto oyere ka ho bi. Asopo wona manyina yankopon so fra na bosom. Nse bi wo wo dem a. Keye na bana mo nsato na ya adwuma. Nke je ankara pro nsato anya da bi hwe wo dem ho ana. Tramadi oyosum nti sum wo den wa kan na ma. Eyifi wa na kan na aba. Ndo na makasa na bodo. Me nne emetikara mo yara po mambi from US. Ghana yo na Ghana port hwehwe hu mo wate. It's a bridge mu ma sapo na magu dem. Oh. Ghana ya. Oh. Kwala fi kuna problem. Wana na ya bebi hu. Esa mso wa na san problem bi. Na mso atira also onye papo. Nta maame enye mo wo dem ho no du ewu. Enchira sha asara bobo. Na asapo onye monko. Nta enye ankoto engwa ma problem bi. Sa enye ankoto engwa from makasa na ondo ho. Wow. Nti dia abwanze Wa wo di ada. Ma ha ho. Kechime kwana na da me bi mpo hina. Na je na hwere ye ho bi wo. Da me bi bokọ Africa. Benin na amokọ wonje akọ. Hwere ye ho bi. Sanda oye yankopon na suapo na dwumezi da sama kana Benin. Madam punya wa adwuma nsa ya. Mana to apia da me obesi. Yes. Na hwere ye ho bi mo ham. Eso no I say me jai na ye peda for sa to aso fi say omo na gu kwa so omo sa ko ba bi nso but ansa na edi nkomo no bi twa to no papa yi una wiye bremu Nyame asoma se bebie bi kwa no na betiti ani ma ye nti asempa no ni peti o bibri na so esum bibri ncheche na akọ mutima mama ye confused ebi nsusu ni hu omo left ehu omo right ebi hu ni omo ye omo abrabo ka bibi chiro mai onu na emos kan yankopon se eno de chiri okom abasa asengo na ye de bankon bi ya na sam hu koma won ye asop no we chi dan mangaza mo ndom asop o manku o ma powder e powder ma do nyaro mbo tie na wogina powder do nde kwa mo powder impno de obosie ye adwuma amo nku a oye bosom amo ba powder water oye mami water ata wo use bia na tun mo nyina do ikwa ko to be free India neighbor China when you now would be pure ba you would be pure ba nti yamaso apa bo man mu na kura wo mre o man bia na yankopon so na so apa bo mem oro man mu impo ho to ho na mo so don pi bezaya mezaya ti aso kwanshe mba makati da me pepe na Ghana so oro ye ti menya abre pa pada mreka setia da manda mre yara man da manda menya yimpa na sase na wo yifi wonche a amadwumazi amezi na etum edimu na wanka so wo ho ato ho da be ka temple wan asam temple nsi na ma Ghana oro pa temple anche kra bia na ibu that's it na hu se minu anum sinifo bia na me na mo kuma se kra so abesra abebom pae ho eye mini afra nene slime mo kalekuma se mini anu bebre abaho bebre na baho ma wo tamno wata sama sentam that's it etino say no ya den komoni AC baba ben fidie no kakrama me na ben kakrama me na yente one obi atie nkomoyi atona kuma so na adwumu abie won hu se na abie nam no enye ba bi ebeboa me akọ
ɔsoro ahemam na ɔpɛ sɛ ɔba na obesua nkyerɛkyerɛ pa efiri Elijah hɔ ɛkwan bɛn na ɔbɛfa so ɛhefa na ɔbɛba. Okay. Yo, that's etifo amuti eno mo muhwe. Se sia de ohwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya. Baabi a ɔbɛhu no yɛ akunfi otom. Ɛwɔ finfin manto no mu. So free Accra ha na ɛkɔ faka na nim kyerɛ Cape Coast. Utra Pam Junction pɛ na waka so obesi wɔ eso hia. Eso hia. Eso hia hɔ no ka so ukɔ Rabi. Taxi drivers ɛwɔ hɔ nyina de obɛba hɔ. Na sempo person friend phone so na ni di hu nkomo a ebia wo abrochire ebia bia wo nye Ghana how person ni di hu nkomo a and the number so betimi a friend wo so ne 0543 466 275 0543 466 275 and as a friend no e was 0277 126308 0277 126308 we Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na nkasa ni na mesa wo frena ono ano no obedi nkomo de sɛnea wakyerɛkyerɛ nsɛm ni nyina mu no ɔhaw ne amane ne dia wopɛsɛ firi so a baabi ani hɔ biom gisa oto anamo na ɔba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya na so yɛ hɔ na obi so bisa sɛ nye baabi amokyire a asɔre na sorry ehyiamu bi ankoso baabi apart from direction ya dey mai branches in there wo bebre wo Ghana ha nkran ha no ye wo bebre amasaman kaswa tema sham bebre nanso sene be ya wo hu beto wo ntem no ene yesi bra be hu na ansa headquarters eti wo be hu na ansa na afi ya kire baabi a dom ni bi hye esanse ekohia ne sa na yesua Nyame na asɛm a ɔde ama yɛn sene bi ayen koyɛ mfumso ɛwɔ niam ɛwɔ asase su dada ne ho nti to ne be din hia no you how ne furu so a na fe wakɔ baabi adom ne ehia no na wakɔhia wɔ sempo wopɛsɛ wokɔ hu baabi adom ne hia na wokɔ ho a ɛden ɔmbɛma okwan ma wabehu ɔno ankasa nso medase medamasi bebre Nyame Somfo acho medamasi Robert Nyame damasi Elijah we memu Elijah anya medina dom yɛn ɛna owiase nyinaa ɛna motene nka no nkyɛkyɛ no follow bibia wobɛti nsɛm ase pa bo sɛ ɛnoma bi wo a yɛante ase yi ɛna yɛsɔre yɛ ne yɛde ne nam yɛde ne pa na asa ɔkɔyi ɛnwuma yɛde begya no kwan ɛnoa anyway
Oh, we are the number one. The 15th Gold Bond RTP Awards 2025 is here. The prestigious awards is slated for Saturday, 7th February 2026 at the Accra International Conference Center. Red carpet starts at 6 p.m. The event will also award the top 10 most performed public company CEOs of 2025, with lots of artists performing on the night. The 15th Gold Bond RTP Awards is powered by Big Events Ghana and sponsored by Gold Bond, Visa King, RTP Media Training Institute, RTP Skills Development Institute, RTP Mall, AgriFed Ghana, CocoFed, Knee Fashion, Coco Trade Ghana, Ride Along, A to Z Auto Services, and Special Ice Mineral Water. For Mark Jerry Oseajaman to win the Best Radio Talk Show Host of the Year award, dial star 920 star 111 hash and enter nominee code 434 to vote. Cool, fresh and trendy with a new look. Makes you feel real good, that refreshing vibe. Satisfies you right just the way you like. Do you know? Do you know? Do you know? Ain't gotta do it alone. Specialized makes you flow. Anytime, anywhere. Specialized feel different. Always think specialized. Special Ice Natural Mineral Water. Feel different. Think special. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Hey, catch it. Listen in here. And you ma beto to dia me baba no hwade no. Hwem so betumi a. Hey, asew. Hey, now beka. Ya jon to ma me ensa duku portmanteau. This way chocolate drink. Na kan wo hwe afibian so beri ni waware ni a. This way chocolate drink. Na kan sia. Oh, asew. We den kan no tumu ho. Me be mo anu nso we hye kura dia ka ho. Wo hwade e wapi ho. O ka se batete e da fom ho. This way chocolate drink. Catch up a pair, Baba Warrior. Aso. Ye fear said this way chocolate drink, yes, or no pan on the enum. Ye bishop free genome no snack. Ye know one on the several woman. Ye did any a pebibia bog we had yasua. This way chocolate drink in the enum. And at this one, what's your noa? Has such a woman, cocoa wom, pricky wom, bibia wom. I don't hear any so here. This way chocolate drink. You hear any so here. FDA, I just said, you didn't crack to more jet to say a ye. Yeah, coffee. Now, what's the main number there? Oti wa wiase nipa oti ho dai for a DJ can be our pibia na obedjuma wo sorry a chese tem bi opibia e na obedjuma afi na abebo nyuma guma so obi eni mo bra ma kampa me ne rap no jo forget to send me jina kono it's na mic me rap na dey kibabo no ade salute to commander make you no commit to my brother be ya mo wadi yo katanga ya press the trigger sharp to support daddy yo beti ane akuruba kanka bi owo beti ane be mamba Abanso ano de payo na eba kanka bi so ya so ba enenumre me wo oba so na ho fefo bi aba be ka ye ho nanumre na grandpa so atena se ena papa na obetwa antro kire ye se ye nkwaje entrepreneurship visa no so ono so atena se me nyima me ho da oh wuni akwa bia de bi ose no se ena wo so wo gigi ho oh wose me ani me ane oh abuli ni pe twa antro na so wa pa wo tu na wo gigi ho se wo se wo bo ase a wo de untwa antro da se wo twa antro wo twa antro ye ne my lucky wo de untri ye wo twa antro se ei odo oti wo se ye say no ye ko mo amopa abrochire ko ni ade no obi wa best spend be $50,000 a pounds e bia ni nua we ko but so wo de ti se wo adwuma wo ye entrepreneur ai unu okra unu ade eti ono cosmetics no person ko UK a eno an so here £50,000 and £60,000 betimi de ukunu waware ubetimi de boy
How ne obet me the boy. Any ebia and manya zazonka. Manya zango beka. Engonka. It obet me the boy, but boy and also many who say a kunu. It's fast no wa worrying in tem. Oh, that's a wooden macra now do near maybe I was his mother. Hello, grandpa. Hey, Uti, radio's in our ear. Ah, Presto, sorry. BBI okay there. Them numbers say. Hey, you are live on there. Oh, I'm sorry. Everything you said, okay, I love you, Nina, and Oh, the Presto, Pacho. Hey, Bema. Me Pacho, grandpa, girlie, or no banner, ye call her. 18, ye didn't come here, ye few near to us. Other. Na wabusia kakra ben wo sebi amfa emfa se wo ma na do munyina ka ho ye bema munyina mu visa mu akotena bochi sa wo boa sa de ne atwam wo boa wa ma e false ho sa de ne yesi amanfo abisu ade na me atwam eti say ye de ama omom ye innovators pe omom ye inventors wa wutimi create bibi eni ho mo penny e de monte apostle Joseph Kantaka may so rest in peace ono say na nkopeso kwa ko betimi aswa ne mani nyina 1000 edi na chiri ko ye kebi me bi wo o say kasa leave us alone my head date no you are head date no the speed you are better how can that's a vim womb I see a parking car. There's no amount, no. And I'm kind of also, occasion parking kind. So on the moment they're parking. Parking car. I couldn't say jump. Let me convert it. So I can convert it. The Cardia Mekai. And parking kind. Soko. Me bacho. Mo amugu TikTok amu ye reaction videos amu send ma mi nyina ne. Omo amuko guguru ye. Eye screenshot. Me bacho. She. Mo nyina mo fama no. So. And my lucky. Obapa na ye fro say. Bacho ye friend me Delali. Delali. Ye ti hey. Ye nko UK da. Ye nim kwa e fa so kɔ ho wo de ho na wo te enti se ne obeka ye beje adi ti se afi ne hu se internet ti entimi nyi hwi ni sa ti se ahwehwem si ade Delali akwa ba baby a wo chain dance e kama pa that's me between you oze me my own hair utinwi na locker shares no like locket so no baby o me ka de da wo commute we no so baby a day come up asana wa utimi ni my own natural locks no wow it's new tintin ya wow there and our frame oboa frame check my son frame you can check wow Grandpa. Yeah, feel no near try asem. Delali, aha you need. Yeah, dear honey wo. Na wonam. Ah so adaroma. But between no. Afrefra. Aha. Afrefra. Okay. Aha de oba na we kama. De opbm a we. So aswa Enfio me that's yeah from me Delali and I'm free Delis Cosmetics. Yeah nku samina body oil. Mo ye nku. And a body oil. Eti na mo wo hin na me na ho kopa ya de sere me ye from Sholin. Oh, I'm Delali na wo hin. 2 years ago I heard that I carry my boom. Ana mo nya sha se. Charlie aye shatawale gu manimu ase wo e wo bedwam if you have mine me na anye free bi you dey yeti o and no and yeah the package for fair bi April wow I try nice message busy I mean kind why twen ye ma me na ho ye ni ase ba wi this is e wo ho ana e ko say na just say bo am ne ye hu bibi nti say my pesox she me person na mo ebe ye hu bibi okay o love letter no okay
Hello, Ola Michael. Hi. We at Delis Cosmetics appreciate you and are so excited to have you experience our world of gentle, effective, and confident boosting skincare. At Delis, we are intentional and care to help your skin look and feel its best. Your customized package features some of our signature essentials, each crafted to nourish, hydrate, and elevate your daily routine. We can't wait for you to try them. Share your honest thoughts and glow with us. Thank you for joining the Delix journey. Warmly from Delix Cosmetics team. And here they are brow special. Oh God. And to be patron, you bet me foreigner, pause your music. Pause your music. I have finally come to the end of a disgraceful period. And the disgraceful period is going to be taken care of. Unse, asemi si and ne bimu ka say, obetimi take advantage. Now would the aye would the aye wa cause men as me cause me hwan like tete hwan. Me ko fa no mi go so an way. But delish for Nyame shram. And person me bought shoe lane. Oina, a shoe lane mama what? And you we attempt the deal mama ne hamo a chem. I dey drop it song party say you know be banger. Ghana music get problem, you say you get the answer. Hey, shoe lean. You see what you do. You don't tell people you know journalism. See I'm with you minism. Shoe lean. Oh. You see what you do. You make a like Bona from underground. Your shoe like Johnny calm down. I go teach you today, tomorrow. Delali. Mama ni amehuni o. Ese me na hu fin se pona. Iti da ben da wo beba nanka. Oh. Afede yaba. Nyame shra wati. Ya oni how. Mini how. Iti mu de adwuma mo ye cosmetics eye. Na hair care. De ye kim. Na say ebia obi pese or poi. And your natural product I be ma why bright by your bleaching product. Can me trap question and be so. Cause what to no tuntumo afa. Who say asa who glow. We product na bia na we. But your frame be here. And I'm what the ma enwin sufu. I am natural. Special shea butter range. Hey, once more shea butter. Then I shea so speed butter by range for hair. Ebe man efu. Ebe man e do. Mo e do. Yes, we dandruff. Ebe cure. Ya no na man na me man na both and kids. Kids have something. We have something special for kids. Hair, especially their natural hair. Kola na mo pese o mo grow mo the natural hair. Baby, I be man I soft, so combing it is easy. Baby, I'm in Sam Nami. Me hupa, mbendi mi was Delali, package. Media no de tiene say a bunch one chewa. As a sebi akuko binino. It in a very muntina media yi. Akaminya ne say grandpa de bia. It ya da or buy or car say mumu product no de grow ne beard. Yeah. And I'm gas so am pe bia me bonu dia. Yeah, nti bia bono. Ti me media no nya me anu kre na bunch chewa. Say akuko bini. Ti obi o wa bia, o obi a me nkwa na me yi me de. AFL, open no. I say sugar daddy ama. I say sugar daddy ama. 18 mu ye hair product ma ye nwi fu na mu ye du kama. And as obi ye tuntun so a enku ade sre be ma tuntun na ni ada ho. Na wa glow. And as o ye kokon so still be more glow. What you say? Glow, be man I bright. Ade ba kwa mesre se mo be ye nhwehwemu no ma ya ka ho ye nku a ye de kill stretch marks. Yawoh special oil. Ye de stretch marks. You are in the spirit. But president mem there coming min jing to mom was stretch my meme pay.
Debbie. Upe stretch mark. Yeah. Grandpa. Stretch mark here can you the water. Okay. Oh, peso. What the? I told him the any day. Be happy. I honey the will be happy. But we know say a member be or more stretch mark. Remember quite that money like in harm. But man, me post social media. We say man be complaining. Says stretch marks na there. No, I must see a nyan wardrobe. A draw it can sometimes take some time for it to go, but a bit clear. It was special oil. It was special oil. Obi was stretch marks not far for so. A bit fading. You are God sent. You are God sent. Thank you. I'm sure what it. See your crown FM. Hey, trust. Yes, I know I am my confused. Say my one in addition. Me pestry. I love. I know, right? Serious fatal. It's a product we in a hifana or a hifani a ton. Auntie, your washerman estate. My baby, your be a delivery. And now what? Who called Jumia and so your product? Jumia. Okay. Your product for Delis Cosmetics. And our social media as well. Social media, Facebook, TikTok, Instagram. Who called Delis Cosmetics? It will pop up. Spell it Delis no. Delix. X across here na sex. X like xylophone. X for xylophone. Na afe no ye on veli dia o de bre me enanumre awon fefo nyame shrapa. I dey drop it song but you say you no be banger. Ghana music get problem, you say you get the answer. Hey, shoo lean. You see what you do. You don't tell people you know journalism. See I'm with Jiminism. Shoo lean. You see what you do. You make a like Pona from underground. Your shoe like Johnny, calm down. I go diss you today, tomorrow. If you don't apologize, I show you sorrow. Those days pass when we dey borrow. Remember what I tell you as you call. For the phone top, you the fumble. I tell you, say these things you for stop. I get evidence, I record your call. Because you guys, they like to bluff. Shoo lean. You see what you do. You don't tell people, you know journalism. And you me amiibo. Me want him the day nyom enya and then menya solution to my problem no obi enya me but packaging efe where dey coffee the coffee na your body lotion for chocolate skin to say Miami skin na me and to say skin wow it's beautiful and your body lotion and I want a shower gel and I want the oil o dey hia oil na kakra bi penetion okay where some kakra coffee room. Coffee room, right? Why you are better? Ube dio. Aye. What the fry? Eti, you know, coffee, you know, body lotion, you know, and I want a shower gel. Shower gel, and an oil. And I want a scrub. Scrub near there. Scrub no, and no the baby dead cells every skin. And you know. You did you any idea where you would do support the crowd? A man I am yes, I know. Yeah, member, yeah, time for yeah, would disappoint you. Oh, by my skin was smooth. Tinya that you need to cheer skin. Okay, and I dare you. Okay, and I want African black soap. Hey, Charlie, branding there for. Wow. African black soap. Yeah, no, yeah. Really? Who's your branding? International. Yeah, you say Ghana call international. Wow. Yeah, the Ghana call international. 20 a day. We African black soap, but infused with herbs. Alata semina. By the herbs. Afra. I am rich. Into who skin conditions be any skin condition like eczema, pimples, those things. And when you use products I say with skin now, we able to be a repair skin. That's right. And see, one of our best sellers
African black soap. Charlie, the packaging, no. Charlie, it's killing me, oh. And now we special. And see, we know for gray hair. And I'm going to say, be my dinner, I think. You are kind of special. It turns your black hair, it turns your gray hair into black. Hallelujah! 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 No more gray. No more gray. Who will see any? I'm going to tell you white. It's when you are saying. I don't know. Udi kakra be gloves. Ewo mudada. And udi kakra be share unsem. Now they are foul trim and now our body. Maning ewa. Just use ordinary water to wash it off. And no. Once and for all. And no. As a man. Instant. And you can say, of course, saloon. I be say. Remember making sure some more keeping me. There be remember me team enough. Yeah. Okay. Now what chat at all before. Now my call you sue after. As a boy, as a man. May your photo shoot immediately. We are sure, say, media about killing me green. Wow. Now we are not Ghana. We particularly every Ghana. Oh, okay. Come more packaging, no, it's crazy, man. Solid. My used to be crying. Wait. And no crap, president. My used to be. And you can say, of course, saloon. Babes for crime, bet me at all. And yeah, bakuna mu 3 year. And it does not stain the skin or the dress. I'm a baba for now, but no mama never wide. And stain it does not stain the skin or your dress. Unlike the ones we have at the barber shop, we light. Who was she nana? Do the yell tune, no baby, I hear white. White baby. Good German was to be 10 minutes. Just allow it to dry. A dryer. Now if you wow, this wow, and man, no thing. Oh Jesus! I don't know what chess I that day. Oh, now say me this year me 39. This year me 39. Me can't say me grand. Delali, you quite sorry, why? Sorry. I'm sorry. Me a Muslim. I grew up in Islam. Oh, okay. It's you friend me. Yeah, just one day. But we need a washroom. Che. A normal they are bring me. Many so what? No money in a fair. I dare me fair. I dare say me fair. We mukran say. Do they buy in a meet me for being chobia? Wow, what they are here. It's almost no more person who be so intent no. A form. Nice. Oh, you no crown major, my dear. The lally, me patriot if we you. Me my fat challenge me try me between you for 1 week time. Me di adi beye. Na my mate if we say me I may use. But che wachi akwan biem. Akwan be fa so nya. Na me fa komo wensi. Na komo ba ko se twem. Patriot say pay your product you will Jumia. And see just type Delis Cosmetics on Google, Jumia, on all social media platforms, Facebook, TikTok, Instagram. And I say, pay a number 0555 397661. 0555 397661. Into call Jumia your products for bet me a friend. We'll attend to you as quick as possible. And the way with you, I know very well. Say you have a very, very good customer care. Ahima STJ I say, hey, wala, hey. This year too, be 39. We be healing every 39. Me didn't be minimum how many years. You grow to make a 34 crowd. And you know, but Charlie, Delis. Oh, president. Ammonia be. Very, very, very smart. We say na no maybe I walk can obi or say bia like who you cool but we dey ye nyina ye nehu packaging is solid enye kale nyemu die ni bio we nyemu die ni bio what you say wo pai bi international standard Charlie nyame nhira mo hey what Ghana anymore hey won pai bi
All right, yet to us, Dr. Sylvia Ba, but quickly, Big Willie. Sa wa de na obeka ye ne say ye kwan fa so kwa broche easy no. Correct ho ne enko. Ola seme kasa na on say menye lawyer na I was trying to say say MPP no nipa bebre so mutu kwan. Oh sorry. Oh. So sorry. Very free. On say MPP ne na nipa bebre no person mutu kwan. But I no mu kwan pa no. Ntina me own view no na me check kwan ya. One year research. Oh, minim say na ewo ho. But na unim nkrofo omo afa so akọ aba UK da. But na si atwam. Uze Ghana for ya say no. Minim say ya say no say yense na minim. So say o crowd videos no e bre me. Say what ya say. Into la jena me ka nyina na say empempi no ebinim tibi kotwe sika koye no ma bia ense se mpo se nka omo ye. But ebi omo nya nchechwe pa. So what me nya nchechwe pa na me ka say ibu okra wunya invitation so the betu kwa ya na pempi nipa be say obi ma invitation ma me say but one kasa no wa bet ma ko baby it say no wo ye o correction say dian na akwanya ben na da ho a nipa betimi afa so akwa e be ye easy ama no apart from the normal one ye nimu na for invitation na bank statement ni enko for top bank statement bi any honi ade no what is the easiest way if however expensive. Oh, la the American say metia na menya lawyer. Men can say one out in the court. Oh, there we a senior blogger. Oh, I know sir. Enya sir. Say metima san brocha minim law e ho no. And wa we see parking kind no. To aso. Oh, say obi on the area. Ene enya. Entino say obetu kwan a e wo say woni obi wonim de wo ade na wo ye. Immigration lawyer. Now na dele na unedi nkomo na wa che okwan paso a sanse lawyers ni bebre so almost eye adwuma omo ye de agiska no e bia de wuntu eska no e ma obi an but because I don't so ye adwuma tin obeka se yemfa wo nya lawyer tin ye pese wo te ho che se de be ya ye nkomo mu nkobu yen la nya say matter bro chat di bibia I've worked with the lawyers me sure am you UK no no lawyer or sponsor be tin pempi no ya na me wonim de enketenkete e wono me bi sa wuti kromo na bia empo ya tro se kofi obi wo ha ye tro se kofie esanse ono ma ode ba home office na enye kofie but ye san wa ada kwan a utimi san fa so e di nya ono ma bibi se woni obi bewo so what ya say woni obi bewo tentina nipa bi se memra na me na obi mewo no woni obi wo a just mo de awo no mo no we how because of papers ama wo date say kofie no woni obi wo a na onipa ko ne British or na or American or krum na American is say omo ya no into American start for UK to best ka wo krum wo UK de say me to afa wiem to fa ho na ye ne Dr. Sylvia Nkomodi Dr. Sylvia to aso first na into the tie say ye wo kwan pia ye de tra kronum and ye wo kwan ahodon so obi fi aso ai den akọ but one for the right channel no e no ni problem a e mpempi no Ghana for inya some catch us me wadam for we fi ha say oba UK every time be am an invitation that ono ana ye na de buku ni hotel and am pempi no buku hotel no so ye nyiska aye pre-book you pay on arrival so what is no why your insurance atoso hana meko the bank statement ni aye normal it's for your punishment or your punishment that party ni ye say we be kan de atiefo kwohwehwem hu say ade no kan na ni ho say me nje lawyer na yes ya agije hu ama atiefo age atum bebi obi wo tie kwa na won tie correction no be there what you say for his punishment you know tie wo babaka wo the immigration lawyer be kan hu aba nu aba be church the way say betimi afa so dey aba London abrochima mu wo punishment no minim say wo nurse kwaso a wo ko baby wo back per immigration lawyer to have immigration lawyer kan when sifia into my next coming no yes my next coming the lawyer either so dey be ba ha and e kasa no ho wo phone so abrochi say the be atiefo enye misled me yes ade how you into we ma me na say na mema wa feature part 2026
na menche obi na me no bi ase se mbetwa anto na man readie na TikTok for bo me but all the same menya lawyer yen fama lawyer na yen fama the lawyer beba Dr. Sylvia Bishapa afi ko besa yo abi say se dey etinkwam sa na ye ho eden sa na ko manso ade sa abasa epofu pepe Nyame nshira se baby afri so ye Nyame KUD specialist Papa KUD specialist Papa kidney ulcer and what see a president diabetes yet botanical names eba Poko Taco Father Abraham that's right Dr. Sylvia and then no ehfa na wo say ye hwe ye it Dr. Sylvia fi nyina me hu on ti be ma etiefo ede adofo nyida afishapa the whole 2026 ye hu afele abeladi Dada yo Nampa 2026 nyina the whole year na afele ma he dey room president say the whole of 2026 only a bank over on can bank the whole of the whole year and why are the whole day the whole year afele baby amo the whole year Eti Dr. Sylvia sure you be that na mechia ama etiefo afishiapa reference afishiapa nja kese so free for the Ibam Herbal and Spiritual Hospital ya kuma so ade say ne ya wie no nyame benam yenso na wonya na yaresa ya kuma so ade kese pa ya hye no esrema nipa bia enti for the Ibam Herbal and Spiritual Hospital ya so ye ene ye de ahan krogen esa yare sa na ban honhomo hawo so na wodi weni twe asye ho a na me benam kofa baye Professor Dr. Father Abraham de bia okone kete so na oba odebi eba enti afi ye hya ase na ene ye nkomo twetwe no ne ye krami ya ye mango aye nimi ne hono no na beka na se ne bena mango hono yes mango ne hono mango dia ne hono yes Dr. Fadiba mache yaria esa na wala ohese na ye krami ka otimu se ya wai a check akra awo upe ekuro eduro baako enye kuro asikan bi twa kakra bi ho asam de yeka kuro a ekisikuo anase kuro a hu se kuro no amen kuro no etwon yes 10 years 5 years 3 years ekuro a we treatie a hu ne ti yes dressing ne kura o ko orthodox treatment kwa wabre hu se kuro nsuo efri hu eba edun just ema ento wada na unim ho asem na ukọ omo ye dressing ekuro side wa popdent na bia enye fediago ebi mo bra nkasa obo akro no hu ni ti hu ni for by wo de kan wo mo de na ekuro na bia ade na ase ewu na asan akenya ne ho ekuro no ba ni da enko ekuro ba ko we se na emu awo a sa na ekuro no ba ebe o se de ekuro ebetimi ewu na because e kame o se we do stage a em say optional one say ye twa ya amputate upe krodro ba kwa na etetahwe na ansa na me diabetes kro kan diabetes kro eka ho okay one ekro ba kwa eno so twini pankasa na ekro aye cancerous na je say ekro cancer bia cancer no aba developing to tumor afi insio efifi mu eba no ansa na mekọ kwan ye fa so ede ye no me fa ye chi akwan ene numbers entudwa ye chi akwan for the Ibam Herbal and Spiritual Hospital Yawoh Achimoto Fanko barrier aso fast oil filling station hona yase no ewo na numbers are for the bus here 0244 37 16 95 0244 37 16 95 and I say 0559 11 4122 0559 11 4122 na ye kan ekro ni ani de no etwe ne pa na se obo ho a ade na sha se tichi wo mo diabetes ekro ni sei no bebre na be kan no kra wo ma pie no ama kese se na obehu no mpempen a wo nipa no so wo ka kire se diabetes ko ehye se kitu e bi te bia pimple ade bi no ti ne na afi ko ni mu bia na ebie wo se kro no ho ni ti hu na enya de papa na nipa nkasa wa hwe wo nipedua na unwuye so na nipa dua baabi afi hu se living but is dead won kwam atutu mu se ewu no yes sa na ekro edu na doctor for that say mango ho no
ekum ekuru ankasa yes ne ni de aye tumor nsuo fifi mu na meka tumor no ne o diabetes ankasa ehu se diabetes no se na eho awo no nipadua no diabetes yare nso timi wie ma woye kete efon wankasa efon wankasa otimu se nipadua no otimu se wo ho ara wo so tia na ete obi o diabetes ne ni de do type 2 always solid anase afa ekuro asa be kan ho obo ana or diabetes type 1 but ekuro abebe pie wo ne ho na edru kese na ne ekuro wo ne ho no ye no wa ne ho no na afa ekuro bebedu no na ude onan esim onwa ne ho na ehun nsuo no na ude ekuro no bebe ye wo se pie onan mu ho a na ude onan ejeje mu kakra ma rewre mu ye de nchen na eka ho ebo nchen enye iodated salts your friend adanchen ebo no sa pepepe abiyewie na watie na ode begun ena enkoye ni nsuo emu atutu e wo se ye nsuo a ubetimi amanage na bebi ekuro no won se piepie onan baabi mu a na odu na esisi mu the other part of the body na ekuro no so amenwa na wo matimi ye de miemia ekuro no eyemre enenye everyday ade at least in a week even if every thrice or twice a day bia na ode ye kama na ubi a won body ne ho no dry no ene de chichiri kuro no ne ho no tetre dry one na beka de say nkrankrase yetimi okay nya na haban no be bia na no the fancy doc yes the fancy doc exactly yes eno ne de chichiri ekuro no wa mokuro na afetutu nso very 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 good enye bandage asema nkasa ansana wode kono ahan a ekuro bia ampampa no de bia doctor for dem say na edin komo ne nam obi ani kuro tumu se kuro no wode echi 5 years plus no no ukomu na obekomu ekomu no ana enye kwa sorry enye kwabo kwa na sebio eba no ayemu ho na ode ye na ade enti ana ekuro ho asem no say na doctor for dem ba metre ne yenya ne saa uno na udijema very 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 good ekum ekuro ankasa na ode body no ho de fancy dokon achichi ekuro no na hu bedru obo na ode kwa appear to the sense hu dompe no obo na ni ko hu dompe no ena ni gira hu se white be won se na so na we e no yes nyankopon hu na ode abode na ne sansa ade asai no sa na ode kano na obehu ne besi etu ekuro ankasa obi o diabetes so etu na si ankasa na diabetes no eno ye de ne ho no ene na haban ne ka ho eno obi o diabetes pa ache we treat ya enko no so etu diabetes yare ma ho eto yie ankasa na obi o hu na mani yare wo la wo se na ne ho no tie no yeah no na ye rough pepe enti obi o ho ada ne ho na mani yare no o de tutu ho a se na ye ohun ne se na ye beka se obi a anansi aye no ehun etie no men kase sadance but obi ahuna mani yare a ode apempem so ebi bre na ebi de no etimi ya rashes utimu say on and off I say ewo hwa na de ne ko na ba na ba tigu ni pedua so enti out of that no ema affecting entire shem either say shell long sleeves to cover so ebi opie akoni pemu a yes ye obo hwa ne huna mani yare no ola ntimi nante ewia so jokita umbrella yes enya sa no beka no sa you more severe body itch ebe also the home can but bibia ngu no but that itch no ewo ho ebe o say dey bia enku a ode kan ho react so ube yi hu afi those things in but still wona mani area na inside na esiesi na ekro any dwiba na enkra de eye bonus eno mo kwade en kitu emu hu say na ne chinity e cho so obo ade obi a wo huna mani yare eno no ube pɛ the fresh nye ne awu say na wabomodin awo odo na ode asrasa bebia yare no ewo eye mango ne ho no open fresh obi a ohuna mani yare ode ako for so many years oje ne ho a engine doctor for deba mattress open eye mango ho na fresh eye man fashion tum na ode asrasa bebia yare no one very very good for bia wo huna mani yare yes your numbers are for deba Mobile and Spiritual Hospital 0244 37 16 95 0244 37 16 95 and answer 0559 11 41 22 0559 11 41 22 mi po bia ne home so et ohun se ohun a ensisi su yie
anaso ho ana na koma obeka se do bo bibi obi che that bi beso akoma no matwe wa akoma ne timi ya wo ya wa odo nsa ka me bia wakoma wo na oti pain e wo ho obo ase na akoma na ebo na akotum se oti pain akoma ne emmo yie se na se ebo ope edro ba kwa so akoma siesie akoma yare ba kwa na eye mango ne ho yesana na se ne bena na doctor Fadeba say isiesie akoma obo na yese na akoma na aye enlarged ana say chambers of the heart bi enye adwuma say na se for chambers no bi atu na ye adwuma tu adwuma ka hu se unia it's a pumping because akoma na ye na ka no be bredo sa pepepe akoma na pumping moja ma efusane ne ba enti se na ho ode yen se a pumping moja na ehie wo say activate organs ni nyina akọ a say car na ma engine say ba sa na oni pedua no eye asa me dey ya na ma engine 2 year grandpa car no engineer see 2 at all form na me hu am be duru adwuma na mu se car no engine 2 at all ayi achimota kwa no so Halifax kwa ne timi kasa ase me family obi a owa akoma yare akoma eduro ba akoma ba akoma bon temtem ana na me kasa broken heart o de bi wenye broken heart asem we de otumu se we na ewie peri o de o yera wankasa esiesi akoma no na eno ye noa enom ye va hwenka very 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 good for obi ana akoma wa akoma yare sanso na boost immune system no ana obi bisa no say sa immune booster na eden ni pedue bia wo say immune system just like say na ye the infidie to ho a okọ for service de bia won say waka say car ni engine very good right that is how ani pedue na was ye na immune system ye very good ola eno na ye otimi ka say afimu nyina unko hospital ana say yare bi enye wo when your immune system is very good automatically your white blood cells are working actively I mean, it do I say but for the past 15 years we go hospital. Abro 15. I don't just say be at a point in time when slight headache no more but say ya real age ebu and I say ya be more the no more be a stress getting will generate data. I don't know yes a year 1 or 2 be you good to go. But once they be on the go, immune system you very strong. Ya real air bar white blood cells no very active into it me kutia yarewa ma entimi nwie wana emmen very 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 good a boost immune system no fi yarewa and they be anso active on sorry na nyɛ sɛ dia se ya boro wɔ pam I said okɔ ayi naso no akɔso adwuma bi aso na de bre na sorry no de bi wɔ energy very 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 good mango ne bena doctor Fadeba ma kyɛ sɛ opɛ mango ne bena dodo na onoa no ma very very good for obi a opɛ sɛ boost o immune system no eboa iye ankasa na yare ye cancer so me de sorry so no na eno so esa cancer no de ne affect ne pedua dompe ana mogenum leukemia kokram ho asem ene ye ka no so very very good for sa how no enti eno so onwa na onoma very good for bia wo kokram yare yakopie wo de no fu mama ne no fu ma de denden ye twa no fu no de sha asie fri ho ne ye twa ka hu se nche ne besan sane because cancer cells no it keeps spreading da kokram no send tie bia no doctor Fadeba say opɛ mango ne bena na onwa no ma very very good na ye ka mango no bacho local mango ne ye ka enye abrofo mango local mango and doctor Fadeba say is it any mango tree enye mango tree bia we have small and big mango trees I mean local mango ni here say make sure say mango dua no doctor Fadeba say enye local mango very very good your numbers are offer odeba asua ansa na me sorry so no so me fa nkaibo mfa mutew nyame ya dom a Friday we jumedi bi ekoso watch night service ebekoso ewo Pentecostal Christ Church ho anso na asua no ewo na night a kofa bae ana da no Professor Dr. Fadeba mo say it's a night of prophecy ola ye won komhye ne ye won komhye ye komhye wo to mo say nipa no bosiremka komhye say we nipa no kom na do no hye kom da bi we nyankopon na ho de ni tumi benam na kwa so Professor Dr. Fadeba no say a night of prophecy science unyi ni say prophecy e adwuma and Friday we ye tunsa afrel na bra na Sunday so de ebeye bububu Friday na Sunday na adwumedi ebekoso Pentecostal Christ Station Church Fanko Barrier Asofa
Star Oil filling station behind. Yes, exactly. The numbers are. Flag is anymore. Sa pepe. Ehwana jibedi enu because the honso na asiye no. The numbers are ofrade ba asiye no 0244 37 16 95 0244 37 16 95 and answer 0559 114122 0559 114122. Thank you so much. What a lovely story. Father Abraham Herbal and Spiritual Center. AUD specialist. No size. One time for your mind. Grandpa, Yeko. Presto, my mini kanda was for Delis. Yeah. What? Delix. Is what? Delis? Delix. Oh, I thought I was in America. I was thinking of the business, man. But y'all want to say Delis? I mean, that's your own business, bro. Yeah, let it roll. So, yeah. Prezo, I think the video be a PA and run on now. Prezo, send a man for a video no interpret, you know. A video. Oh, woman be an hour gym. Almost year training now, so cut now we now almost do anything. And be then a voice a cotton cancer man and say. And the woman who him no. Prezo meaning no. It was Western. And some man pack when the kind of A9. Prezo betcha we and betcha. Simpatch moi. Mo the idea to TikTok are more informing. Omo the two no man can't woman no. And yet want to try. Guys, so no Jim Hono no try. To encourage you pakono you know. Yeah, good me pacho. Thank you so much. All right, Presto me that's it. Grandpa. Telling Presto. Grandpa. Let's yo be DJ Kwagu for now. A friend is a more Efoko Jovi. Thank you so much, Mr. Alex Prima Abankro, and then Prince. Yeah, the Munina say Kofi Sabri, Yanichi, baby, I direction one Munina Muni, Yamimbo, no boy in our by baby, I'll call baby when it's change. Yamimbo who by my now on found could dress him, dear my what team needs 100.9 MDR Yami M crowd a crack, and my because who knew her, you knew her. Let them say, yeah, cram. Yeah, Kofi! Everywhere you go, also scammers, and the also garlic capsules in the air, so yes.